jedan ostane dovoljno. I onda malo svi društvom da piju vode večer, a jedan onda sutradan drugi cijeli dan. Radio je takmičenja koje se zovu štraparijade. Bio veoma dobar i šampion. Nažalost, dobio povrede. Nik trenutno ima 18 godina. Trenutno je u voćnjaku što više može da bude što vreme dozvoljava, uživa, jede i spava. Obično kad dođem ovdje prvo se pomazim sa njima i onda idem da ih spremim za jahanje, očitkam ih, očešljam, očistim kopite što treba i onda idemo na terene, na jahanje i svuda u prirodu okolo. Na ranču trenutno su 4 konja, 2 pastuva, 1 kastrat i 1 kobila. Kobila se zove Mirza, kastrat je Nik i 2 pastuva Jadran i Šturm.